ingeta mpangi zame babena Congo bienge bieno utatuka mase. En tout cas, botu bona lusansu la Congo, mwana Congo kalendi bakampovako voka kisensi va yuti de bantu ko. En tout cas, vous nyina vo ndonga lwetikundanda. Alors kuntwala eno impangi eno mbuta nzinga kawandi yako yani wena mfumu wa ndamba mbosi mwana ntundi. Mfumu ya ndamba mbosi mwana ntundi. Tala fusion ya ndamba ntundi bele mesuluzei ndamba mamonsi ngolo mfumu ndamba mbosi ntundi yani wasunda makanda mamonsi. Ebo tuboni la lusanzu. Alors fusion ya ndamba ya ntundi nkambutu kafitivana, raison pour laquelle tout le monde a toujours très compétitif. Mwana wene donc nzunzu otuluka malokola bana nguba. Donc nzunzu za sakatezo, ça veut dire que mazamambu, l'aigle géant du Congo central, oui, bakemi nkumbu ya mpadia ka mazamambu, ça veut dire que beno luvana nga, beno lunangu nga, beno babena Congo, lukembi dakafo yani mazamambu, parce que nzunzu za saka mungo wa luta. Wakikadila parce que comme fusion ya mfuma ndama mwana nsuni donc kansaka mpangiza en tout cas. Alors vraiment cela qui ouvre ça unu histu vovela en tout cas bon to buluzi ebi kavo betu katukuiza nga ku publicité ko betu tukuiza mkuza longi la malongi ngeye mwana Nkongo waswe kama longi mugodi mndianki ngeye mwana Nkongo utilemba za lusansu za malongi mndianki lufeti longu kama longi lufeti za lusansu kadikio kyo kadulu kasi sabambuta zeto bampangiza ame babena Congo luzibula meso ntangu ifweni ntangu yafona tukandama kanti bumolo bwasaka kwa beto mbuta nzinga l'aigle géant du Congo central a compris cela, raison pour laquelle niku. Alors yetukulunata pasibla za yavo mama mbatu kwa betu kwa kansaka ko yivutu kilanga nsamu wao mfumu mwandanse malongi mani ya nivo ngudita tubutanga bimvwama munza yayi mama mavangilu nditense wanhete mama mbatu wanzole mama munkita wantatu mama mavangilu. Donc ngudita tu ibutanga bimvwama munsi mbuta nzinga bukatuma yinu la nivo mavangilu kenabna bivanza ko munkita kenana bivanza ko kanti mama mbatu mintoto mena yeto. Raison pour laquelle tout le monde ya yiza kwa mekwa kubititi mkuza kota nghalasani ya biza ye mama ntoto mpasi musadila mama mpatu babingi sibaki yusa bia bingilo timona me aubergine konize na mkikongo nzimba kene me en tout cas mundinga zo zabanzenza vo aubergine bibini yake bakunghe bibini yaka donc bia bibini yaka kwa bie beno bamphangise mbabani yanga bibini yaka kwa ya ye katanzami donc kansaka ko bini akaloti muna fono ke teri ya yonso no ya findambu kwani mwankaka donc l'aigle géant tout fait tout flamme mbuta nzinga très courageux, ça veut dire que décision de mettre fin munsatu ku Congo central, décision de faire la renaissance sur l'agriculture du Congo central. Alors me voici pour la renaissance malongi matwa tambula matukitu di mavanga mfumo na semi ya nevo lubaka malongi mabukongo ye kitu lamo mavanga meno makonsoka lumbu tala mavanga metu tala mavanga. Alors ngetu kulundata lwaka ola beno kibeni lwaza yavo kansakako kansakako mbuta nzinga kawandi yako kansakako ndale mbuta lana betu pasi biza ba mona vraiment donc que scénario mais ka scénario ko biza ba mona ba kibeni donc kansakako. Vraiment bampangiza ame mbila kulumbu bukayadi yako mbila ya mambu. Donc nanga meso meno meti mona avant ya tona vova nanga meso meno meti mona avant ya tona kwa mekutu vova. Tata nzambi wafo atondo nanga teklalo kuikila foka tusidiko musunna kuikila me butwa kidi vava toma mkuikila nanga esiki mpia bamphangizana benu lwaenda mutsizanda fina mambuta benu lwaenda mutsizanda
dimosi luzayavo mfumu mwanda kongo kakulufila mpamba kunako mfumu mwanda kongo isalu kakulutuma babingi sibakiusa nhaki isalu mfumu mwanda kongo atutuma munsizanda tikama nsizanda tutimona nsiza mindele evo munsiza nkakankaka mfumu mwanda kongo dikakulufila kuna imukwenda baka mamonso no momo matukala kungipeti bau mabamana yiba buba mana moyiba buba yenda basweka mumivalisi miau basweka ibatomi sinansi zawo idiyo de mfumu mwanda kongo bakidi nzengolo mukulu fila munsizozo pasi luenda lwalongoka mansweki metu mamonso no mabayiba kungipeti y compris yemvuilu parce que kama nsweki mapapa magago bayiba yemvuilu bwabu ngembuta lwemba ngembuta ntemo ngembuta makanga ngembuta disolokele ngembuta lema bulweti yiba ngangu yemvuilu ekwele tizo tule kiuvu nanga mvutu ngina nsatu bulweti baka ngangu zetu zibabaka kungipiti yemvuilu zetu kwele tizo tula bweke ya mfumu makumbi tusumba kiadi Meba France baka mvo tout est vanité kalusumbi makumbi ko muta lo mangi bokembi kwa kofu te vana mbonga kakuyimila nkumba buzengi tela en tout cas nanga kafinga kome minkumbi mya buzengi lukatuka mfumu mwanda kongo kazole mplayina ko mfumu mwanda kongo zole le bantu bobo badedi tanga mintima munsatu ya tomisa ngi tomisa zunga kiaku tomisa ntoto aku kadi tata nzambi buka kutufila va ntoto wawu imukuiza soba ntoto wawu malumbu kimosi mubumuana peti yambele bampangi iba mama matoka la fafulu kimosi mosi mono ya baka mboba ikama vumame mulumbu beti kuiza vena kala muntu mosi wena sala recherche wena sala trouver bilongo binakala vovo tunili biona katuna fuanga diaka bantu ba fuana seva batala mona fioti boka fiti hindu la mambila yayi ngini songole diyo mbe mambu mankaka kodi kalanga il faut savoir les développer tata nzambi boka kutufila va ntoto wawu imukuza sandu la ntoto wawu. Nous parlons des extraterrestres qui connaissent des extraterrestres. Nani zeizba extraterrestre nani. Et vous nani bakala. Donc, plus possible, l'humain aussi peuvent se développer. Il met l'Inde à la développer et atteindre un certain niveau et plus que les extraterrestres. Ngana mumbu mwana biaka mavo tunakala muntu ankaka unakuza sala découverte ya bilongo bimo situnanu tunafuanga diaka ko ngibi songele mulutombo kolo lwanza yayi nous allons atteindre des niveaux vraiment différents yoyitimona. Alors demain se prépare aujourd'hui beno luele lubeki ngangu luvanisi muntu meno lubeki mvuilu ludizo sakanana kayenge ko Louise no munsieto twadidila mumama mpatu kadi mama mpatu yani kaka wena kutuvana mbongo muna yaki bima biabi biloti muna fafa twasedi biona moins de 2 mois bitone ne vaika parce que gombo c'est 45 jours donc 1 mois et quelques jours tone buta. Donc, mon espace, il y a 3 mois, nous allons atteindre un certain niveau de production inexplicable. Donc, par exemple, tout yaoudi la mumama ntoto. Ndongi za zizi, za vuanda bonso zanga dia maza. Muntima mieno ye muntu mieno. Kantika divyo kaniko,
bonso nkuka ya nzadi mutoso tweno ngatu babingi si baki uvu savo mutanzinga ngeye kikongo kaka usalilanga uza tribale iyo mibenga ka kongole uza tribala gana ye iyo mibenga ka zambien uza tribala camerounais non. Donc laissez-moi le temps. Ndinga mono indomeleza la langue que je connais mieux, c'est la langue Kikongo. Raison pour laquelle vous verrez que pas de gaffe, pas de tâtonnement. Quand mundinga zuzanga kabotu mafola nsama dingala ima Swahili, mutanzinga di kuku mafwa 20 di kuizanga. Parce que kize izoko kakweko ya butulwa mono muntu tumia Kongo ko miya butulwa. Kadiena ni diambiko mulonga ndinga za nzenza kansi te kila wakati la kima ke disikila mudisila mutangaka tonna kwa ngeye. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bamuta ba uvotangana mba zayo mbangula ngibisongele la charité bien ordonnée ngibisongele. Donc cessez de dire l'aigle géant est tribal. Cessez de dire ça. Donc je défends l'intérêt de mon peuple, de ma terre ancestrale, qui est le Congo central, et la raison pour laquelle que je parle en langue Kikongo. Kadimono, Inkongo. Nazananga Mukongo. Mbutanzinga, Azanaye Mukongo. Mukongo. Et n'oubliez pas, mes chers compatriotes, mes chers abonnés, votre pays, soi-disant RDC, votre pays, sans Mukongo, c'est vraiment malheureux. Car en l'homme, sans colonne vertébrale, l'homme ne peut pas se mettre debout. Raison pour laquelle vous voyez colonne vertébrale de la RDC, c'est Mukongo. Mukongo. Sans colonne vertébrale, Mutu a côté les matés. Et votre pays, notre pays, qui est la RDC, sans Mukongo. En tout cas, si tu as parce que ils ont laissé monopoliser parce que c'est plus de 20 minutes déjà. Mais si mon avou avec les géants. Ngenange kwa wavuva hobonso boy hatu babonso se bavuva alors tunatoni na kwa mfumo au una d'équipe parmi ya mhangi tutsasa sana yani una mfumo kwa kuku donc yani tusasa na yani tangu zonso no kumbu ani mbuta mbelolo utubulize hivyo mulusansu la Kongo mbaka baka mpova yani sika kukisansa kwani alors tunafira makwa mbuta hasika baka mpova hasibo bampangi bawa ibalanda ibazaya khamisa mitivyo kaba mbuta muntu yenge kyaku yenge ingeta ukisonga ko bampangi betu kutulanda inge yinani ingeta mono komba membuta mbelo kibembe mfumu bwende mwana tsungi yenge mutatu ke mase yenge mansa ndinga mfumu bonso bampangi lo tikutumona evre zaziti monika kasago tinanga ozi afantiro kitinkibe kisalu kyake tala bima bitidiralize. Au bout de 2 mois, production est bon. Ce qui est, c'est qu'en gros, le tout le monde a pas mis initiation initiative. Pas des initiations. Voilà. Zampa, songa, bout feti, bakela bibanza, et bout feti saisela bampangi, il y a tala qui est réalisé. Au bout de 2 mois. Petit lomba, batuyi kama babingi. Biza batuyi kama. Même bi tracteur pour basidi wakutala momoko tsidi réaliser saluki yake mboki vo tracteur ke bagama ndu sitasonga masivi ibantu binamuna wonga nsatu itifiti manisa mu manisa nsatu diambo de fiot kwandidena tala bima byati mais vo bien babingi tulenda ko beteka mu primo si ya fiot bantu biti yangalala biti yangala buto tibe kuwena beteka ngakuna bantu biti makutu yangalala yebeti lomba luyika byakala babingi ilene tulomba kwa beno bampangi lona munsiza nda antuluzibula mintima betu na kiese mubeno yetu toma kululombi la kwa bakulu batoma kulutani na ngayitoma yiba mansweki mena kuna
tidi la fila bivanza kwa kubeta tuma sala betu ngindu zena za mbote musala antuka bivanza bitukono kwa unampuva yina kakele nami lutiji kama tuona neno ensemble. Merci. Matondo, c'est que nous voulons la production sans cesse. Donc, ben, tu zolele, boutou tu vaille ça, parce que quand tu zolele dia kan kangwa Congo ka fwada kan satuko. Ba kulubeto, buba sala zi découverte za bi mebia ndia bibi. Ibilongo kwa ni bia nitu. Beno lunuanga zi paracetamol, lunuanga que tu dis bilongo bine banka en tout cas je ne fais pas la publicité parce que beaucoup vont dire que pourquoi les citer comme ça bilongo zozo. Je ne fais pas la publicité, mais une petite précision pour que loisaya ngami samu tudivovila lunuanga bilongo bina kanti bakulu beto bazaya vo munsungi imfiti dia nsoso munsungi ina mfiti dia bikalakasa munsungi ina mfiti dia mfumbwa mbosi matanda lampe kama lendi kondwa ko mbosi bankaka betu ba au niveau katus lendi sukina vana ko tufeti dia mpe mayaka maloso bina ba bionso no ibilongo kwa nibitunga nganitu ngeye mwana nkongo bwa minima na zimba kana lusanzu yemo navo bwazi buelo yemo navo buelo bonso bwazi kia di kwa ngeye nkongo kadi inge yefeti tangisa baleke kanti ngeye waikidi kwaku nlongo kinkenda kiangolo beni kwa ngeye. En tout cas bampangi bena babingi tunabaka di akawumosi mukatu kwa bawu yani mkumbu ani mbuta nlemo yani pesa kutu sasa kitumkidi songele mbuta nlemo parce que izaya ngako mkidi songa mbuta nlemo nalomba kwa tata cameraman kafinama parce que vraiment yani mulu ntinti kavo vilanga yani tata abeka kala moi formation ki abeka tona mais toenda kumumbenda mukama vo vutuka kwa kuku bita muntu yenge tumana inge ta bampangi betu kutulanda vraiment basoleleza ya inkibeti vyo kabava yebo tubona mulu santu la Congo bina mini mukisunzula pasi bazivisa vunani wona abantu wala awo inge tanto tondele beni mubaka mpova ngeta bonse bona lusantu la Congo bonse mpova te kila Congo kama Congo kabaka mpova ngeta bina mini mukisunzula ngeta isunza kisongele fo vene lusantu veni nkumbu veni lufila la blangudi veni lufila la se yikunima veni yenge ingeta muno wawo ngeti fo fankumba me nenle mama yuko mwana bwende fumundama yenge ndia kumtatuke mase yenge mfumo wa miantuka bampangi bazolele visa vraiment ensemble ça me kata bampangi ça possibility mwena mbutu mwena mamingi mamini fo kava mutimpaki yake ngeta hata kiese beni mayangi metuti lomba kaka kwa beno biza kuti yikama kiese beni fa katuka bosu muno babu nsiri fasia hata yakele hata kamundimba lufwa nantuka ki makatika kitomene kota kituma kukata la mudimba lufwa mvumbula nantuka kiese beni hata mbuta nzinga tuka kalundieko antuka kiese beni kondo kwa longi mpaka di longi ni diango de ditusisi samu wao ngeta sala bosu tudi mwana fasia bia biti saluka bia bosu tuto ufovile c'est 45 jours ngonda musi kwa na 15 jours bibindi bwa mumoko titi sala mumoko vosa ba tanga tracteur ngaki zebu nga bo italien donc akuka lukutu yikama yesebene mayangi atuka kwa bene hata la kutetekira munzila zina katika za bivanza bya bingi bene la musi zamputu atuka tudilomba ka bene tata mana kutiyika pasa mana kimpa kienda kontwala katolo tazenga nako yesebene matondo mpangiza membuta ngeye continue kwa kusala vraiment mpangiza mbotu bulu wiluvo maniyongo kwa nkangwa Kongo umosikavo mpangi ngunda etu baba kabisa lo utubuke mi mfumo etu mutanlemo yani ndevo yesi kya kingi kana yani mumo navo bam TV ikala nga dirige kwa mbuta nzinga buka niti zi projet zazi en tout cas ça conseille de permettre kabaka kisalu usikisali salu kyokyo il gagne un petit rien et un petit rien yina yetu kunsala que kakala yemo un survie ya mufio fikiti baka raison pour laquelle vo yani kena yani mosika ka kuku Kongo ndonga bena tulombele diovo babonso no même si ka baboko mais si 60% même si 60%
yaba kabisa lu betu kwa kuba Congo kaba veo kabisa lu makompani ko. Donc nous devons créer des emplois betu ki beni muna mbampangi zetu. Raison pour laquelle vous verrez que vous voyez l'aigle géant c'est bas pour ça, c'est parce que mon nzei luzingu ujue quand kwa kuku. Donc parmi ya bandu basala subir des injustices kunsi eto mubisalu mono yikala nga momonyena compte, raison pour laquelle que yayika comme tomba yakala indépendant mudio de dio bampangi zame luyika mabampangi babaka bisalu. Un grand merci kwa beno déjà Louise di bonso mbuta lema yaya maimona mbuta makanga yaya makiese mbuta ntemo yaya dizolele yebanka kankaka bonso mbuta zinu ndombasi. En tout cas ndonga lo bene bene kuiza ye mama matondo wana ku niveau ya France. En tout cas tuna kiesi kya kingi mona vo beno lutambuli di mukuiza kungu na mansanga bambampangi zeno kadi bidilu bya ndombe evo bidilu bya Kongo tangu za zonso no beti wakana dilu bya Kongo beti wakana mu mazulu nsambodia ntangu za zonso no tout ça la sana yenu tout ça la sana beno ye beto ngolo sina yeto wakidi bantwenya tangu yao yai kalu vingiri mutanzinga kanuna ko musolote kumbola mutanzinga siko na 2021 emission imosi na landa wasala nga ebu bwabu tuka mu 2087 buwe bwabu eske si wasala oh mpangi ame nsimi dinti nyutu kumbokila buwe kala ntwena ko mbokila ko mboko kabutanga mfumu na nganga ko ngendangu yawu yayi. En tout cas katuna vraiment yema mingi diaka ko mukulu songa muntubuluze ivo télévision hangu télévision donc mamonso no makwenda mu minuta mudio do tuna kala vraiment obligatoire mukulu sisa kadi mpasi swali lampe manka kankaka parce que bisali bingi bina yeno mudio dodio tukulu sisa mpasi mpe babaka mpwaska yavanga mankaka. Alors bantwala eno imbuta nzinga kawanja ko yani wona mfuma ndama mwana nsundi yani wona aigle géant ya Congo central yani wona aigle géant ya Congo central msheni yeno BAM TV babingi baki yuvusanga BAM TV nkibi kalanga beki kalanga bonso bundu aki kalanga bonso Afrika emi kalanga bonso mazayu. Donc bundu dia Afrika mumazayu. Qu'est-ce que signifie bundu Afrika mumazayu? Union des Africains pour la science créatrice. La créativité aux Africains. C'est simple. Parce que beaucoup vont penser que bundu, ils pensent l'église. Non, ce n'est pas l'église. Bundu qui signifie union. Di kahala. Kintuadi. Ils sont les bundu. Donc ne faites pas de confusion. Vraiment, il faut mutomazayanga mpasivo nswasa nizakalanga entre mai na mafuta koto nde ba leçon kuna loba betu kwa kuhatika noke malongi makedi katuvana nga parce que butubuze mutanzinga yani usasilanga nkibisongele yenge nkibisongele Kongo nkibisongele nkiyenki beto sasa tusasilanga pasi mwana Kongo kavisa lusansu lwani. En tout cas un grand merci à notre leader charismatique qui est l'homme à la soutane jaune, le fils de léopard, l'homme à la tête chauve, Nema vraiment aussi les formateurs des rois et des prêtres, Yani Wena Nema Kandala, les grands Walesa, Bakembi à part Yani, Butengi Nkumbani, Matadi Kama Kalangadi Akako, système Mabanga, Butengi Nkumbu ya Fumu Mondansemi, l'honorable et leader, l'envoyé si spécial de Bena Congo, l'envoyé si spécial de l'Afrique centrale, l'envoyé si spécial de l'être humain dans l'entièreté de l'univers qui est Nema Vwemba Nkosi Matondo Ingeta Ibobo. Quoi